Modra dolan ang driver patak, pan pagi. Dan new pani pan sansal, mayang yan ang kupurgan. Maing samat Koht lapalap sa kapingkiyong ko yung masan maur. Siyelok masuya ko ay remoy. Kaya kita masan wet, kailan nga namoy saruyo, erbitin nga namoy sarawi. Pasada penay kaya sudah ay lalakong, ayay ko may ginututre anso Koaros. Pilnian so ote ibil kowe kelamaran Jesus Christ ang seta na plan mabantiya sa mga patakwat. So ote ang plan e bang paita sedang pagkaluse ni lobo pare kit sa malaro. Kama bilulus to kukulate ni marang council kama Jesus Christ ipagi. Amen. O OARALAP na IREN masinin mention weto ko siya. Kieng Koht am me Koaros. Kieng Koht am me Koaros. At IREN puk pang usan bukan matu irlaut payo, rizik isak walu le risak kriyaw. Matu payo isak walu le risak kriyaw me masani. Raneu sises kat kolabon oror and len Galilee. Ay katin masani ada. So sa triamen, prianeu. Simon matan ki Peter o ria matan ki Andrew. Ira dalat ki ara uk nan leo. Sisiri katin, sisiri masani yung ra. Kumakoto yang yela, iapan pataki yung tuan laiti ara masakan. Ni anso ote ira puliki tiara uko o yang ala sisis. Niya katin tolu lasang wasao, ay ambil masanya ta pilew priyan same so son nen sebeti putak riamen irayang ara papaw mibon waral pot onone arail ungkay sisiri katin malibeira. Ni anso ote ira menta kila samarao waral poto ira yang ala Jesus. Dahil ano na wewe kima utang tayo mga work in Christ medal kay. Ma utang kita men itawan Christ may kita mano kaya dahil siyang Koaros. At dahil tipso kan Koaros magdailan ki at maurun siya po tayo yang lakaw on Jesus Christ. Tama Christ masan yung tanan na masan. Kumail te punon kita mo pang kang, tang mo pang nim, tang mo pang likawi. Rapaki mas wayan ko to punga sumpukat Koaros ban kiyong kumail. Hari, kita terken metawe tamu tepangkang tapi nima kita metawe orang berbagi Koht, ansio Koaros. Kesela tal tipso Koaros. Kieng ada more Koaros. Pagi kuburan Koht orang kita. Hari mia songan melal riau mesa selong tanah terang wat-watin mensengan rawut bimeng talang kilang. Kayo Koht meng talang kiong atal mau atal me Koaros. Nituanan rejik riasa ko riasa kriawa ko siyame. Peter Andrew ira puligi tiara hugo ira itawan la Christ. Nang seperti putang kau kesela warapoto ira itawan la Christ. En sansalong kita tame puin wet buya ra kesela ran maur. Kau berai pot mering lagi buya men kamaur Israel. Rekin lalait pun lebih setengah kali ran Koaros. Pue rarabra kita marabangkak maur ki. Ani Christ am malbe Israel. Israel puligi di Israel Israel puligi di Israel pot Israel tawen la Christ. Tame mimire na men kdai magdasul memuit ang Koht. Tame mimire na men kdai magdasul memuit ang Koht. Itama-tama niya itabing kola ngayon sa saruna muito matalanim. Mi exinten tu gagis kimina na iwaladet. Ay silasil armas mekiyang ye. Ay silasil. Why koparwar mila bang sinten tipo? Pwede na ba ang slayan niya bang kula ng pakunkan po? Armas de panunani yeti. At ang bukaro masa ni imeyaya solo tayo labas ang imeyim ng samba. Ngay uti po niyalo megot kinta kesela ten tipon. Megot kinta kete kesela. Biglang bang mawangug. Lebleban mawin wiyaw ng mga yet. Yan lar sompar ngeteri kolokol-chin men sila. Sompar ngeteri wiya kolokolo ngay solang la. Lelang siyo mo Koht masa niyo kesela sila sang rem. Kasto anane. Nan mga yun pepe loud. Yang kesela sila yung kulti ame kunta kesela. Ame kunta kulti. Kesela kulti yung ngayon ngay kisa na kulti ngay kesela. Ranwet itiarta me sota me sila petay leo maulikin ngayon sa rawian Koht.
Ningen saruya yang kecil, unani kan mau yang kecil surang boleh tarik kecil. Kita berkengen meya kecil, lapasang ini minan sampah. Beliau song kecil bikin pupuk itu ni rasent kan. So yang jodoh kan pupuk itu ni rasent, ada tight. Kita ingin tight. Bagi maktabang kita ada tight dan anak-anak penini bang sulaitar, yet mi anak-anak iso yermen ni tight mas, ransar ko koto. So, teman-teman tight kategori ni try supplement code. Iseng kisewan tamang tayo wiyata supplement code. Nan malakay islu ko sila niya try ni aral kinalil supplement code tight kan, rekin berapa code. Rekin berapa code. Pagkamay ko siya, you rob me. Kita hasil memang librap kay. Pukot te pangkeriya kita lah. Karena ewiat song yung bikin kau putih solang toto irai moni kan. Takut tight kila iseng kiseu entamang kita ewiata. Atay mayroong kita mayroong ki pain. Tak kita mayroong ki magda mayroong ki. Tight sa bulmen ko. Kita isu salang kulti tight. O so lebih song tikan chorus. Magdakin pakong. Kailang, kita sudah natin, inta pakong nation, ipakong uristo sa ipakong tipso, Koht kelip mo diba ang pakong. Diba ang mauki, diba ang kasililgi, kita sudah kita magdal pakong, we cannot say that we love at al tipso kan. Koht kelip mo diba ang pakong. O likin met, hendak malul kan pakong ang malpot kan. Ita tayo pot kan, magdabaan ka kinda magdal pakong, we love. Atay pot kan. Putan atay limpak pang kukulang ito kot. Ikalep magdayban pakapake. Ebi ko siya niyan sa water iramenta kila samaraw. Ramenta kila rababaw. Paramenta wala Christ. Kesela. Iramenta kila. Iwawen menta kila. Kesela. Rababaw. Pura pila tayo rapan. Ita mo yung Christ. Pekaren kot lelonger. Israel, rapan, kasi la song chorus o plata Christ ni taweni. Tama man kecil, pecong na tayo penini magtayo pakpakuyakan. Tama tapan, dami bang kulisang kecil, limbakan ko na tayo mo. Dan ang puksaro masa ni nan lukraw desak payo desak puno. Memen, itawon yeto o yang yela, ap monokes ap monokis same o ine o apot o nasirigan o riegan o pilpain isang ngay na nesutokak kuya na itong batak. Christ mo masa ni kalian kalung kila tayo papa tayo nono po peni kiti masa ni wawn ki sama mo inom kumiya kapaipen ko sa network nakapalitak tayo wawn ki kata esro ko sa tayo kalung kila imon me koros. Mamiyat meko tiyo me Christ agar tayo talang uya talabon tayo isutokak po ipakpakay babaw tayo siyang takuyat sa pulme tumpatak medal kay. Okay? Nan matu walu risek kriyaw magulawat matu walu risek kriyaw ni Christ sabi lagar amen sa pulme warang kawain ta mahin kong kupriyemas bakulamas ngay sarabdi ay papaw. Tama Christ masa niyong may dong rame melarakan ang sarabdi ay melakan. Yawawan ko sa iwot. May dong rame melarakan ang sarabdi ay melakan. May melan ni palingin. Ang sarabdi may melan ni palimor. Paluar. Melan ni palingin ang sarabdi ay melan ni paluar. Totoo ko lelero, anane sapol me tron totoo. Sota mekot me baan karomba. Ni pegara pa mo yung tayo. Tasyo ang tao may neseri te. So, ni Christ apa nagar kitail, imon me koros. Magdabang kilang lang iyo, poso niyo, liki mi ba na ut apali atay penene, utang pang uya. Kupurewan po itare tail. Ima kayo kasambal. Lang, masa ni ina ng sansal. Memen itawon niya ito, yang niyela, monaki. Takot monaki, pilata, kasang paligi. Monaki. Seme o ine o apoto nasarigan, o riekan, o nen, penisang ngay, na nasukakuyala, na itong batak.
Niya semua pikiran keras, lelong kecil, magit. Derin tahu apa bapa wai nono rikan ni serikan, pilpilngai, magit per Christ pikir lelong uke, Christ anane siapa mutip sonto dog. Kadang-kadang dalam magit ni pikiran kota lelong kecil. Karyawi suami saya selong tanah IREN. Waktu dimension rawat. Koht pilmen kecil yang Kieng kecil mau runsek, paluar kecil runsek kecil mau runsek. Ime koht kecil anane retail. Nan mark lalu desa kriau di sini sekosia. Keutan pan pekong kau no amail koht. Nan kabeto mail runsek, nget mail runsek, lama-lama runsek, lama-lama koros runsek, ke runsek. Ambil watek. Keutan pan pekong kau no amail koht. Nan kapetom unsek, ngenom unsek, lama-lama koros unsek, kel unsek. Tama kata koht, song payewut me anane sang retail. Atan benta nang kapit nang bunga ko siya, kapetom mail unsek, nang kapetom mail unsek, nang bunga wayok siya. Amail mong yung unsek. Nang kapetom mail unsek, amail mong yung unsek. Tarme karta koht anane atay mong yung ngeni child, paling ngeni child. Atay lama-lama atay kel unsek, pumiya karbe. Ragla mas mong yung. Yet me cermaya isa kisula ritual ko siya. Is me kakwawagi out ben mong yung en aramas. Sote megot me tuwete me tiren beat. Sote kamao pe yo kak direkta. Me tiren beat, me tiren lika, me tiren merswat, me tiren sangswat kan chorus. I me minan mong yung en aramas. Is magkakuha kita lamang yung Christ kalip. Katatanan talang, Kieng atay mong yung unsik. Kieng atay mong yung unsik, puyan ka, huwag kita atay mong yung kubura mengking pay-tare, talang syukur. Puyan puksan na siya, may tiren pit, tiren likam. Mong yung may kayo, saka na kanan, paluan nung siya karamas. Pon, mong yung. Mamong yung suto sa kanan, sa manching ng buksarawi. Apabila mong nga tiren pit, tiren likam, kada engine ng saruyo, is makakuha kita lamang yung naramas. Christ kalip. Katagdana nagtalian, Kieng nga mong yung unsek. Karyaw ngin. Nan Rome walu lima ko siya, po irailakan mekin memornin tuen autapen aramas, rekin insanogi tuen arailpan, kapayata ananepen aramas. Airalakan mekin memornin tuan kuburan ngeno, reginisanogi tuan aray bangkin kapayata kuburan ngeno. Kata-kata nila mo ito ang kodrain, paling ngeni trial unsek, po kuburan ngen saraw mengen bubeta re trial. Daling kapo kita kuburan koto ang trial, po daling kapo bayang trial kuburan koto, ang show kan chorus. Kuburan koto memang bubeta re trial. Kesilu ada lama-lama unsek. Nang rong raw desa kriyaw siya. Kumalter kalbang iuyakan ng sambawet. At mo ito ang koten katin, kawuli ka ba tayo, lolomail kan unsek, tatay matmata unsek. Kalwa ka tayo lolomail kan unsek, kumail lampan, eseta, tama kuburan kot, tama mawo, tama katin kuburperan kiyo, tama unsek. Tananik tayo, kalbang iuyakan ng samba. Kalender, men wiwiyat totogin sambakan. Agad mo itong quote, ang kahuli ka ba lolo child. Na natay matmatang unsok, kita mo kita kupuran quote, ang tama pung, tama mawa, tama unsok. Eri, tama tayo kahuli ka kita na natay matmataw. Kakin metawe, okay. Kakin wata kirawat ko metawe. Tama bang kahuli ka ba na matmataw. Masunin quote. Watek masunin quote. Run chorus. Pagkan dolol kila kuburan kot dan kapuya sansa longuk, maka justru watak kuburan kot karena dia tahu watak. Ranwat kola, dimensi ni sotik watak, mabil ni sowas kebi watak, ran koros karena watak masing kot pun. Ini bang kau dia kata dan ada lama-lama unsek. Go, dimensi sansa long time
Nan lam-lam was a mountain trip. Nan dahil mata-mataw. It was a mountain trip tayo. Nan James, allowed Isaac pa Isaac lima ko siya. Aramas kinalong nan song sang ni pain ineng suet. Yakin kay nang niyong pain ni o karyong nandip. Pambak todo tayo kung kisiyatan o ineng suet ko tan so. Nan James ko siya. Iyese aramas kinalong nan song sang ni pain ineng suet. Yakin kay nang iyong pain ni o karyong nandip. Pero tayo meto song suet ineng suet. Kinceptan na tayo mata-mataw. Talang gamela. Ansa minang suot yung manlil na tayo matmataw tayo kamela. Kamela dami pung, dami mau, dami unsek, dami melel. Katigin mo buksar mas yung tanang bilbay walu bayo te manugala. Api manang buksar mas yung. Italia meto dami pung, dami unsek, dami mau. Paudan laman suot bang lelong kecil. Bang trip na tayo matmataw. Apadalan na talang kamela. Der muita an paida. Penyabang paida, tip memang wiawi. Poni tip wiawi, tabang kadang talang mela tuang buksar yang masih yang tail. Kadang melam paluar, melam palingin. Kapayo, atay kelunsek. Tamag talang mait kiyong ko, atay kelunsek. Pagdalan low. Dalam wiya karakar kiyang so Koaros. Nan Revelation, dan apakah kau tiada laut seluruh di kisah kelima usia kuno ko saya. Ia so amu buyagan. Ia so mereka sudah karakar tekepil sudah lemur. Hari iam men ke en lemur te karakar. Apa yang low. So te karakar te lemur rem. Ia me inekten muskinu kuesana na wayat. Lama dalun dan berapa ke Koht. Rapaki maswin ko to abong. Magdadaman rapaki ko talang karakar niya dala rapaki. Magdalam lamur. Huwag iso de meko talan isang rengkot. Ayermen low. Yermen mo to ko yan sa saraw yap ke low. Pupuk saraw masani. Inekte muskinu ko yan na uyet pag yam low. Okay. Tabang kasi na magdahil karakar ni Dero Rabaki Koht. Kaging kabakap ng rankan Koaros. Daan sumaganani am sawa sa kalukur lang Koht. Kawiyagi Koht am son kumor kaya ginam gaon. So ang Koaros mamawo ang sumagan kisawa sa hari ke peki momotsoen pokatama na ano te ke lukur lang Koht peki ya sawas. Imakata na nagdang wiya kabakap ran Koaros. O nabataan siya umawang kang kapakap. Nan klokew ng ran Koaros. Mahali klokeisak te klokeisak te klokeisak riyaw. Lelam taming kapakap. Katura lang Koht ko kapakap. Tabil ni sautik, tabil ni pong. So rin bibilap. And miya an siya umawang Koht. Kukalip. An siya kautengkan. Kakanyang, insunugi ko to, chansarawin ni an siya kautengkan Koaros. Hey, wewe masih orang sto sa kaiba. Maka sumaw, suka ko to. Aga kakak sudah ko to rang Koaros, rasa ko to. Maka kelain, mi orang sto sa kakak ko to. Anana ko to ni ranin kautengkan. Ko to ranin yarekan, ranin li, niya silikan ranin Bible study. Niya kan ranin kapakap. Kilang. Kedai suka kinda. Koson din momotso, koson edier. Men niya pang Koaros sa bang kapakap. Kasi ka kanta mga bamitan mo yung ikapkap. So, kauwang kanta koson din momotso. Momotso mo koson edier, may running kapakap niya pang. Makasusunod yung kapakap, kanta mga bamitan mo yung ikapkap. Kakawala koson din momotso. Kautangan panananan ni makararbagi Koht melon niyam, karakaryam rarbagi Koht. Kautanan na kanyang patuto. Kadang ganda mga ban. Ranwit. Ayermen yang kapakaput. Sama-sama teror bagi Koht. Ang buksar masani. Rapaki iyak depan tiar.
Dan rabagi isan kira kaktiari, boleh orang dah cuma kaktiari. Ia baru ting siang terawen nalang. Kata jahil, kasih lihat mak jahil, karakari, kita memang rabagi. Ni ramai kau tenggang wiyawi. Mau dah ke karakari yang berbakor ke bang, pergi kenda saudara kapag bang kolayang, pakai pergi, pakai berbagi. Mungkin tahu isu yang, di isu yang sarau rawat, rasa aku kau tu nak yang, pemia, aku terus biar bang ya, kita pokoknya mengikut Koht. Pokoknya ini mau nama kan, pokoknya mengikut Koht. Kuyakin mo, insya yang sudah bayang sarawi, kesudah berbagi Koht, kesudah karakar yang berkelau. Utama buksaran masa ni, inekten muskin uku isang nanawit. Pagkatahil melaw. Kaya watak ng buksarawi, ay. Ang sinugo watak ng buksarawi, kaya berbagi Koht. Karakar niya berbagi Koht. Oh, niya sumag dahil kay sisol, mamiya tayo kay sisol. Dahil kay sisol. Iya sumag dahil Koht sa nito may utang katayan, rabagi Koht. Pemia makitiyo, mia kasih suliu tahu ya. Mak buksaran masa ni, kay mak mengusuk kau sendiri. Kay bantu beno kapag nan 10% Koht. Ko siya, mabami dyan mo yat ngay kapag. So, ay sutubong. Pagkitail niya tayo new penok tayo rapago kupuran Koht. Tayo karakar. Tuyaw sudah lulul, abang kunlah. Isu kau siya me kapag kaleb, mian semua kapag kaleb. Apa ni? Anse mo tayo kasi ni kita bantu beno rabago kupuran Koht. Ong kitail nana kitail lagi new pene. Patai kapag kanen idibek mon Koht. Ay menkar kilay rewet. Koht katinanani kitail. May dangi may Koaros. Mak, kung yamen na yang rong patak po sa tranwit, o kung yamen likur lang maran kaon Jesus Christ, o kasamuyong inanamoy mo, and uyala am kaon o son komo, akom itawin kapagap and lukwet. Kalanganin kung imain kaon Jesus, ikamalale o poson, totok ba kong katin uyata, nilobuo, Pariakit samalaro. Ikamelele me intamu makalegal na kom kakaretier nin lobuo panieta sanger nan tip o ranwat ikoto momu dat bangke tip Koaros me wiyayang komuyer sang mas o lel ranwat o iluke komuyong nanay maur komuyan ketlong wiyala ay kaun o ay son komor sang ranwat o kokolate, solar ayong pengay, ap me Koaros mo itong komuya. Kalanganin komuy po'y kamelele, me ay tungol at, yang injininan, sapol mo ipuken komo. Kalanganin kupuren Korusyen, hit momotso en Colonia Assembly of God, pinluklukete, Koaros, melel irailkan, me tungolen ki, ananin palingen, Malkak eker telepon nempe silu riau sero wano silu tayo wisu o atungol email coloniaassembly@gmail.com o at anson kautenkan na kompilmen yang paten kito kautek ransarawi kan dimenseng klok eisek pilni apengkan nisoti klok su kau tekin kapakapen ananakan o mepulupulikan pilikin uyarail ansong kau tek klok isu ni sotik ni alemukan kalanganin kupromail Korusyen